Praise the Lord. Na tatou amatale ni tai au ni tatalo. Ia na tatou whanungulumule le whiunga pa ia le atua ni tai au. Let us pray. Whaftai tēne lava no mātou atua. Mawale ni eva noa. So if you loa I fia e lo mātou ainga I ta māma tina. Ia me se fo uso tu whawhine o lava I o mātou whanau. Te o mātou toi mawale eva noa fia lava I whaanungulungo ai. I la upu awa o lau fionga o le sulu lea I o mātou vai. Ma le mana malama I o mātou wala. E te mi e vai ai le tangata I le teimio le tino. Ai whaftai lo nganga pa ia o lo whaatasi ia te I mātou. Ua mātou I loa ai o lo ia te I mātou. Le whesosoani le teimi mātou te le loa ai le ala. O lawa fionga e mese fo I le mana lo nganga pa ia whaamalosi ia te I mātou. Mātou te mawhai ai ona o Iesu Keriso. So whaafo I le vinga ia te oile ni tai au. Lau upo le a fola ina, lau whanau o eo lo whaanungolongo, e ielo o nganga pa ia, whaamatala loto, ia te ilato. Ia mese so se tasi lava o lo maole avanoa I whaanungolongo ai I le nei tai au. Ia la atu la mātou tatalo, ia mese fo I le nenga luenga, ia Iesu Keriso lo mātou whaaula. Lona suafa mātou te tatalo atu ai, and we all say, Amen. Amen and amen. Greetings again in the wonderful name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. The wonderful opportunity to be able to come and listen to the teaching of the Bible. Amen. A se lava lea o awina o lea fionga pa ia a lea tua. O le taiana le nei o te fia talatala noa lai titi lava I le mata upo e hiva. Ai o le amataina fo ilea o le mata upu fou o le mata upu se fulu. So this morning we will look at summarizing chapter 9, where we finished off last week. But this morning we start chapter 10, a brand new chapter. Amen? Amen. So taiafo ilane nei o le atato whaitau wina le whaipu mua e o I le whaipu se fulu. So su e iei lau tusi whaamon mole. Ina tawhi mai leo lau tusi I le mtaupu se fulu whaanga ina whaipu mua e o le se fulu I le nei tai au. Ai o le atato mata I le mtaupu e hiva. E toi au mai ei tātou a ngā I le mea o lo wa iei tātou le tusi lea Eperu. O le tusi lea Eperu, o le whamtalaina o le sili ese o Iesu Keriso. I le mataupu la iwa, na tātou wa ai ai, o tau nuu le whamtalaina e le tusi tala o le sili ese o Iesu, e whatatau o ia o le whaitaulanga sili. Aisea, o ia o le whaitaulanga e whaavavau. Lea fwena tātou maua mai le mataupu e iwa, o Iesu Keriso o lo au auna o ia I le fale whetā whai. Manatua le fale whetā whai o le malu lea sa whapea o na avea mawaainga I tangata Israelu. So o Iesu Keriso o lo au auna o ia I le fale whetā whai whaalerangi. So o lo waai tangata iuteia I le fale whetā whai ia po le malu I le tino lea. O Iesu Keriso e au auna o ia I le fale whetā whai whaalerangi. Lono winga e sili ese Iesu au auna o ia I le fale whetā whai whaalerangi. Ma le mea muli na tātou mata ai I le vaiaso na te anei I le vaenga muli lava o le mata upu e iwa. Lea wa au mai e le whai upu muli o le mata upu e iwa. E tawa whai ai le tātou launga le vaiaso na te anei. Ona o le manatua tangata iuteia, o le mesia leo lo whaatalitali ai lātou, o le mesia manu malo. Ai a whio mai Iesu Keriso I lona uluai a whio mai I le lalolangi, I lona ngalue ai I le lalolangi, na whio mai le mesia ina ia maliu. Lea lea tau mawhai le tusitala, e whaamatala I tangata iuteia, o le Iesu Keriso lea na maliu, na tanumia, matoe tu mai. O le Iesu Keriso lea e tatau ona maliu. Lea lana tatau ai e vai aso na te anei tolu mafuanga na tatau wai ona maliu le mesia. Mafuanga mua na tatau ai ina ia whaamaonia le tofinga. Maina te manatua ina le tofinga. O le tofinga manatua foi. Tofia se mavaenga ia poni whanua, poni whaamanuyanga a se matua. E whaatou tu watu a whaamanuyanga ia pe
Pea maliu le tangata. So, le lau tātou I lo fo'i, mai le tusipa ia, o le maliu a Iesu Keriso, sa tatau o na maliu o ia, ina ia whaatau nuina to finga a le atua. Le la I lona maliu, wa amatalia ai lea, I whea ngenga fōu. Le na maola, I tātou I whaamanianga le whea ngenga fōu, ona o le maliu o Iesu Keriso. Lua, na tātou mata, o le maliu o Iesu Keriso, sa tatau o na maliu le Mesia, ina ia maua le whaamangaloina. Mata le tangata iutaia I le whainga taulaga, ma whainga o le whasia o manu. I loa le leie le tangata iutaia, a whasia se manu, o na alea, ua whaamangaloina ana sala. Lona winga, o le Mesia lea e a whio mai, e tatau o na maliu, ona o lona toto, e whaamangaloina ai ana sala. Praise the Lord. Amen. So le lana tātou I lofo I sa tatau o na maliu le Mesia, ona lea tofinga po le whaamanuianga e ala I le whea nginga fōu. Lua, sa tatau o na maliu le Mesia, ina ia whaamangaloina le ana sala. I le whea nginga na mua, whea nginga tuwai, e whasia manu, o le toto manu na ona, ufufi ai o ana sala. Ai sili ese Iesu, ai sea, o lona maliu, o lona toto, na ave ese ina ai ana sala. Le lau tatou I loa I ese senga ma vahenga moli, le alana tatou maua I whaipoe lua suma fituma le lua suma le balu. Sa tatau ona maliu le Mesia, ona o le Mesia sa avea o ia masui tūlanga. E iei le te mea whamasino I nai tā ua. E iei le aso le whamasinonga. A e oti, a o oti, e iei le teimi. E tutu lai e tātou I luma o le no fō whamasino Keriso. Ai luma la no fō whamasino Keriso. So o se tangata lava e tali tonu, ua maa ngalo lau sala. Ai sea, o maa ngalo no tātou sala, na iei le tangata na tutongi le sala. O aina sui tūlanga I lau whaasalanga. O Iesu, e whapewhea I lona maliu. Praise the Lord. So we looked at the end of chapter 9 and just taking us through a quick summary of chapter 9 last week. And chapter 9 talks about the superiority of Jesus Christ. That Jesus Christ is superior because He is the better high priest. So we now know Jesus Christ is a better high priest. How? He is a forever high priest. So Christ reigns as our high priest forever. Not like the other high priests, they die. And then another one comes along, he dies. Another one comes along, he dies. Whereas Christ is our forever high priest. 2, that Jesus Christ is better or superior because He serves in a better tabernacle. Remember the tabernacle? The tabernacle was, the temple was every Jewish man, woman, that's what they focused on, was the temple. Whereas Christ, He now serves all believers in a temple that is better than the temple that is on earth. And finally, what we did see last week was that the Jewish people that the writer or the author of the book is writing to, they were waiting for a reigning Messiah. In other words, they were waiting for a Messiah that would come and save them. Remember all your actions from the walk through the Bible, right? The 400 years of silence, Israel was all in captivity. They were still in captivity. Israel was spread throughout the region. When Jesus Christ came, Israel was still under the strong hand of the Romans. So the Jews were still waiting for that Messiah that the Old Testament talks about to come and take over and get them back and bring them back to their land. But without realizing that the first coming of the Messiah had to die. 3 reasons that we looked at last week. Number 1, His death activated the blessing or the new covenant. We read last week and we learned last week, if one doesn't die, the will isn't released. The will isn't activated, right? You know, if a parent leaves their child or their children a will, the will is only activated when the parents what? Pass away. Praise the Lord. In the death of Jesus Christ, when He died, the new covenant sprung to life. Amen? The blessings of the new covenant were activated, in which we now live in. 2, we also know that through the death of the Messiah, there is forgiveness.
So the Jews understood that every time they saw a lamb slaughtered, a bull slaughtered, there was a sacrifice for sins. But through the blood of Jesus Christ, there was the forgiveness of sin. The difference, here's the difference. The Jews understood that through the animal sacrifice, it was only a covering of the sin. But through the blood of Jesus Christ, there was what? The removal of sin. That's a massive difference, right? That you and I as a believer, we believe that the blood of Jesus Christ removed our sin. We no longer live in guilt. And that's what we're going to talk about today. Then the final part was that the Messiah had to die. Why? Because one day we will stand before a judge. Who is the judge? God is the righteous judge. And if any good judge will give out a what? A righteous judgment. So what is the judgment that we deserve? Everybody knows that we deserve death. But someone took our place. And that's why Jesus Christ had to die. Why? Jesus took our place. He took our punishment. And he now is the substitute. And that's why I love this final verse that we ended off last week. It says, so Christ was offered once to bear the sins of many. Praise the Lord. We all caught up now? Ile mua Korinito, so if you tusi famon mole ile tusi mua lava lea, o if e maua ile manatu au tu ole aso le nei. Mua Korinito ta upo lua, fai upo lua. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. And this is where I want to bring what I would like to highlight today. Because we've now talked about Jesus Christ's superiority. He is the superior high priest. He's serving in the higher tabernacle. O lo tatou au auna ia Iesu Keriso, o tatou ilo o ia e sili au au le whaitaulanga I whaawawau, au auna o ia le whale te tā whai whaalelangi, o lo o tatou ilo o ia o le Mesia na tatau ona maliu. Ai whamai le whai upu na e lua, mo mokra nitom tā koe lua whai koe lua, whamai upu Paulo, a wana tonu lo manatu, o te le iloa se tasi mea yate o tau taulaga o Iesu Keriso, o ia lava na whaasa tauroina. In that verse 2 of chapter 2 of 1 Corinthians chapter 2, verse 2, Paul says these words, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Paul says, I would not know anything else other than Jesus Christ and Him crucified. For me upo Paulo, a wawa o iloa, ua tonu ilo manatu, o te le loa se tasi mea yate o tau taulaga o Iesu Keriso, o ia lava na whaasa tauroina. O le manatu lea au mai le tae au le ne e Paulo, mai o le au tū foi lea o le mata upu a toa lava le mata upu se furu, o le taulanga po le whaasa tauroina o Iesu Keriso, o le taulanga sili. Praise the Lord. That the whole theme of chapter 10 is that Christ's sacrifice was superior. It was the fact that He died was the perfect sacrifice. And that's what we're going to be learning about today. Praise the Lord. That as the Lord and the Spirit moves in your heart, o le atua I lo loto I le tai au le nei, o le atoatoa waaga ai I le sili ese, ma le atoatoa o le taulanga na saunia e Iesu Keriso. A tau no le upu le taulanga, ina ia manino I lo manatu ma lo mafo fau ma lo loto, o le taulanga ola, o le taulanga na whaia I le ola, o lo tatou alii whaaola. O le ano na wina, na maliu o ia. So a tatou mafau I le taulanga na saunia Iesu Keriso, le atoatoa o le taulanga, o lo na ola, na suiai, a tatou angasala. So when we think about sacrifice, because we often don't use that word, and when we do use it, it's probably a sacrifice of our time. I give up this, I give up that. But let me encourage you today that as you hear God's word today, that when we talk about Christ and His perfect sacrifice, it's the giving up of His life. It's His death.
And that's what I'd like to share about today. Amen? Amen. So, manai ana pia tatou talatala noa I le atoatoa o le taulaga na saunia Iesu Keriso. Whaitauina o lana upu I le nei tai au. Let us read from verse 1 through to verse 10. Fa Samoan, ia. Wa o le tula fono, wa iai le ata o mea le lei ata li. Ai le o le matua tusa o ia mea. E le mawhaia lava I ia taulana, o lo abatua so o lava I lea tausanga, ma lea tausanga. O na wha atoatoa ina o e wha lata lata I ai. Ana mawhaia ua ia taulana. Awa ana uma o na wha maina o e na au auna ai. O ua le toi loa ana sala I le loto fuatia I fuko. A o ia taulana na wha manatu ai ana sala I lea tausanga, ma lea tausanga. Awa e le mawhai o na ave seina o ana sala I toto hovi moa ma oti. O le nea lea ua wheta lai mai ai o ia I lona maliu mai I le lalolani. O manu fasia a toa ma taulanga, ua e le fina ngalo I ai. A ua saunia e oe le tino moa. O taulanga mu ma taulanga mua ma sala, ua e le fia fia I ai. O na o whai ane lea, le tuai, sila sila mai ia, o te alu atu e whaia no fina ngalo, ua tu sia au I le tusita ai. Ua mua mua o na wheta rai mai, o manu fasia, o taulanga fokoi, ma taulanga mu, ma taulanga moa masala, ua e le fina ngalo I ai, ma e le fia fia I ai. O mea ia ua whaia e tusa male tu la fono. O na toi whita lai mai ia, lea tu ai, sila sila mai ia, o te alu atu e whaia lau fina alu. Ua abe e se ina ai e ia le mea na mua mua, ina ia whaatu mawina o lona mua. O le fina nalo lea ua whaapa ia ina ai I tātou, I le taulama I le tino o Iesu Keriso, Verse 1 reads this: For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never with these same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect. In summary, the law cannot make anyone perfect. Le manatu mo mua ale nei tai au, e lua ni manatu o te fia tala noai, I vaenga ni e lua o te fia au mai e ni vaenga se tolu. Vaenga mo mua, ua wha autuina wha apea, ua wha le au ngā ina le taulanga o sauninga mua mua. Ua wha le au ngā ina taulanga o sauninga mua mua. Mai whai upo mua mua e o whai upo e ono, e tolu ni vaenga tātou te wa ai ua whaale au ngā ina taulanga o sauninga mua mua. Mai whai upo e fitu e o whai upo se furu, e tolu fo ini vaenga tātou te wa ai I le atoatoa o le taulanga na saunia e Iesu Keriso. The first part of our sermon today, from verse 1 to verse 6, I want to break our whole sermon into two this morning. And we're going to work through those 10 verses. Under these two subheadings, we're going to look at three parts in each of those subheadings. The first part is the failure of the old sacrifices. Manatua, o lo tatu talatala noe le tai au le nei, I taulanga. Ma le sili sili ese o le taulanga, le atoatoa o le taulanga, na whaia e Iesu Keriso. Manatua foi, o lo tala no tātou I le tusia Eperu, mai o lo tala no le tusi tala Eperu, ia te ai, I tangata Eperu. Malama le le tangata iutaia, I le mea tau o le taulanga. Ai lea lai whai mai le tusi tala le tai au le nei, tangata Eperu, na sili sili ese, ma atoatoa le taulanga na saunia e Iesu Keriso. E sei tātou wa ai mua I le mafua anga sa whaapea o na whaalea o ngā ina I le taulanga o sauninga mua. So let's look at the reasons why the old sacrifices fail.
Praise the Lord. Amen. O le vaenga mua tātou te maua I le whai upu mua. Whamaile naina mua, a wā o le tūla whono, wa iai le ata o mea le lei atari. O le vaenga mua tātou te ilo ai, wa whaalea o ngā ina, le taulanga o sauninga mua, ona ua nā o se ata. Le whai mai ei le kolose a lona mtau koe rua. Whai mai upu a Paulo I le kolose na e lua whai upu skulma le fitu. O ata lava ia mea atari a o le tino e a Keriso. Lona winga o mea malava e whaatatau I le sauninga mua. Le whai mai e fo I whai puna e suma le ono le kolose. Whai mai o mea e inu ai, o mea e aiai, o tau saminga, o maasina whaatoava aia, o sāpati. O mea malava I sauninga mua po le whenga tu wai a tangata iutaia o le ata. A o ai le atoanga, o ai le tino mai o le ata lea, o Keriso. Praise the Lord. Lona winga, o le vaenga mua tātou te iloa, I mo whaalea o ngā ina taulanga, o le sauninga mua, ona o ata malava mea ia, a o le tino mai, o le atoanga o nei mea, o Iesu Keriso. Praise the Lord. Le whai mai, le whai upu mua o le tai au le nei. Whai mai le whai upu mua, a wā o le tūla whono, wa iai le ata o mea le lei atari. Ai le o le matu wā tusa o ia mea. Lona winga, o vaenga malava na au na iai. O sauninga o whainga taulanga ua nā o se ata. A o Iesu Keriso, o ia o le atoatoa, o ia o le tino mai, o mea sa whaapea o na whaatulanga ina e le atua. Whamai ngā le whai unga le whai upu mua. Tilo matangata ngā I le whai unga. Whamai e le mawhaia lava I ia taulanga. O lo avatua so'o lava I le tau sanga ma le tau sanga. Ona wha atoa ina o e wha lata iai le alona winga. So se taimi lava e au mai e le tangata lana taulanga I le whai taulanga siri. Ulu watu le whai taulanga siri I le mea pa ia. Ulu watu I tau sangata I tasi I le mea siri ona pa ia. Whamaia, o where tu e le tangata iutaia. I tua atu o le lotoa o le whale te tāwhai. Ai le I mawhai e nei vaenga o whai ngā taulanga. Ma sauninga na mua, ona whaalata atu I le atua. Praise the Lord. Le whai mei e ngā le whai koe, spulma le iwa on tā koe fitu. Liwi whalau pepa, whai mei le whai puna spulma le iwa on tā koe fitu. A wāna le wha atoa inga se mea e tasi I le tūla whono. A o le wha popo o le wha moenga e sili ona le lei, na wha atoa ina ai. Ona o lea, ua tātou wha lata atu ai I lea tua. Praise the Lord. O le winga o le upu wha atoa ina lea au mai e le tusitala, mua mawhai ona wha lata I tātou I lea tua. Ai ona o Iesu Keriso. Praise the Lord. Maua mai, o le winga o le wha atoa. Le wha atoa ina le tala noma I le tusitala, ina ua mawhai ona wha lata ina mai I tātou I le atua. Ona o Iesu Keriso. Amen. E le pe o taulanga I sauninga na mua. So vaenga mua, whaaleao ngā ina le taulanga mua, ona ua nā o se ata. The first part that we want to look at today is the failure of the old sacrifices. The reason why the old sacrifices fail is because it's only a shadow. When we consider a shadow, this is a shadow of things that are actual. So, when we look at verse 1, it says, the law had all of the sacrifices and the processes that the Jewish people understood. And it said, having a shadow of the good things to come and not the very image. So the old sacrifices were only a shadow and not the actual image. Praise the Lord. Amen. That when we look at Colossians chapter 2, verse 17, Paul writes in that verse, he says, which are a shadow of things to come, but the substance is Christ. The reality is Christ. The real thing, or the real deal, is Jesus Christ.
Why does the old sacrifice fail? Why does the old sacrifice of the old covenant or the old system fail and stop? Because it was only a shadow. It was never the real image. It was never the actual thing. Who was the actual thing? Who was the actual perfect sacrifice? Jesus Christ himself. And when we switch over our pages to chapter 7, verse 19, in chapter 7, verse 19, it says, "For the law made nothing perfect." The meaning of the word perfect here is that we have access to God. That's the meaning of the word perfect that I would like to use here. And it says in verse 19, "For the law made nothing perfect." The law could not give us access to God. Why? The law meant that we had to go through what? Through the high priest. We had to go through the Levites. We couldn't even get into the first part of the tabernacle, which was the holy place. Then once a year, the high priest would go into the most holy place. So God was in the most holy place. And where were the Jews? They were outside. They were in the outer courts. They couldn't even go into the Holy of Holies. But Jesus Christ. Praise the Lord. So if we look at end of verse 1, it says, "Which they offer continually, year by year, make those who approach perfect." So it was only a shadow. Number 2, leisi bainga tātou te iloa ai, ua whaalea ngā hina le taulanga o sauninga mua. Nai maua me whai koe lua. Ana mawhaia po ua tu ua ia taulanga. Awa ana umau na whaamamaina o e au nai, po ua le to iloa anga sala I le loto fuatia ifo tolu, a o ia taulanga na whaamanatu wai anga sala I lea tausanga, na lea tausanga. Na mafu angalo na lua, ua whaalea ngā ina I taulanga o sauninga mua. Ona, o taulanga ia, na whaamanatu wai anga sala a le tangata a. Le whamewhai koe tolu. A o ia taulanga, na whaamanatu wai anga sala I lea tausanga, ma lea tausanga. O le mafu angalo na lua tātou te loa I ua whaalea ngā ina taulanga o sauninga mua. Ona o taulanga ia a watu e tangata I uteia. Tausanga o malawa. Na whaapea au na whaamanatu wai ala tau anga sala. A uma foi ona watu le taulanga povi po le taulanga mamoe o le anga sala sa whaatino ina. A malama le taia o le isi aso, a toe anga sala, e toe ave fo I le mamoe ma le povi. E whaamanga lo ai anga sala. Lona winga, o taulanga I o saunia I le saunina mua, sa whaamanatu ai le anga sala a le tangata a. Sa whaamanatu ai o ia o le tangata anga sala. The second part of the reason why the old system and the old sacrifices failed was because those sacrifices, whenever they were given, reminded an individual, reminded a Jew that they were guilty. If we look at verse 2, it says, "For then would they not have ceased to be offered? For the worshippers once purified would have had no more consciousness of sins." And then verse 3 says, "But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year." Whamaia Roma alonam tāu koe lima. Whai koe suma whāma, whai koe suma lima. Ai lepe o le anga sala le mea fua e fua ina mai. A wā a whai oti le toa tele I le anga sala, a le toa tasi e whaasirisiri lava I le toa tele le alofa tu noa o le toa. Sorry, 14. Peitai na mā lo le oti, talu ya a tamu e o ya mose. Ua o lava I e na le anga sala e pei o le solitu la fono a tamu. O le whaatusa o ia o le amari umai. Sulima, ai le pei o le anga sala le mea e fua ina mai. A wā a whai oti le toa tele I le anga sala a le toa tasi. E whaasirisiri lava I le toa tele. Le alofa tu noa o le atua. Ma le mea e fua ina mai. Le alofa tu noa ua I le tangata e toa tasi. O Iesu Keriso lea. Le mana ia le whai upu lea, ona, o lo o tāla ina mai le whai upu lea I le tusi lea Roma. O le anga sala na mai le amatanga. Na whaasala ina, tangata malava o le lalolangi, ona o le anga sala a tamu. Tau nuu mai tātou le tenio mose, whaasala ina malava tangata ona o lea, o le tū la fono. Na le tū la fono na ilo e le anga sala. Praise the Lord. Amen. Nana tu ese pena au mai e le atua lona pinanga lo pa ia e ala I lana
tula fono. Lona winga, o te mi lava o whainga taulanga e sauninga na mua na whamanatu ia o oe ang sala. Praise the Lord. Ai wha maita avita i le salamo lea e lima sumatasi. Whai upu lea I loa I langa sala ta avita. Lepe I tati tala noa ia. Wha mai upu ta avita I lana salamo lea ina ua anga sala o ia ina ua avea e ia lea avaa uria. Mantua le tala na ia participa. Wha mai le salamo ia ma le tatalo o ta avita I lea tua. Lea tua ia e alofa mai ia te au. E tusa malo lava alofa. E tusa ma le tere o lo alofa muti vale. Ia e so loia e sea o soli tu la fono. Ia e matua fulu mai ia te au I la ua mio leanga. Ma ia e whaamama mai ia te au I la ua masala. A wā ua o iloa e au lo soli tu la fono. E lea mua foi ona iaia o uma o la ua masala. So o ta vita o le whaataita inga lea o le mea sa no nofu ai lalo tangata iutaia. Sa no nofu lalo iutaia. I te mi lava na whai eita uranga, nei loa le tangata iutaia o ira le tangata angasala. A malama e ta to e whaila na angasala pe solia tu la fono ona to e whaia lea o le taulanga. Ai o le mea le na whaalea o ngai nei le taulanga. Ai sea, ina wo o mai le taimio Iesu Keriso. Praise the Lord. Lea la whamele romai balu. O lea e le to iai se whaasala. Ye o ia Keriso Iesu. Mafu angale na whaalea ngai nei, taulanga I le whenenga tuai mua, ona ua tato I loa nei, ua nao se ata lua, ua tato I loa fo I nei, o taulanga na whaamanatu ai lea na sala. Ai ona o Iesu Keriso. Ule tue manatua e tatoa ang sala. Praise the Lord. Amen. When we look at the second reason why the old sacrifices failed, the first reason was because it was only a shadow. The second reason we see in verse 2 and 3, it says in verse 3, but in those sacrifices there is a reminder of sins every year. The reason why it fails again in the old system is because the old sacrifices reminded an individual, reminded a Jew that they were guilty. Guilty of what? Guilty of their sin. Right? That when we look at Psalm 51, in Psalm 51 we see a beautiful psalm. When King David, this is the king, the second king, this is the king with a whole heart, right? He was with a whole heart. The Bible says that he was a king after God's own heart. So he was a good king. But yet David committed adultery. David committed murder. So he was a sinner. And in his words in Psalms 51, he says there in verse 4, this is his prayer to the Lord, and he says, against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. This is a prayer of a broken spirit, a broken heart, but he realized that he was guilty. And all of the Jews, every time they gave that sacrifice of a bull or a lamb or a pigeon, or when they brought a sacrifice, every time they would turn away from the tabernacle, they would come back. If they broke another law, they'd have to bring another sacrifice. So the sacrifices of the old system continually reminded them that they were guilty of sin. But praise God, right? Amen. Because in the new system, when Christ died, it activated the new covenant, and we who are living under the new covenant, Romans 8 says, for we now are no longer condemned. There is now no condemnation of those who are in Christ Jesus. Praise the Lord. That when you put your trust in Jesus Christ, you no longer live with that guilt. Why? Because our sins have been forgiven. Amen. That's why the new system is way better than the old system. Why? Because the sacrifices are way better. Why? Because Christ himself was the sacrifice. Pahinga muli, tato te maua le whai upu e wha se ia o le whai poe ono. Wha mai le whai poe wha, a wā e le mawhai o na ave e seina o ana sala I le toto o povi ma o ti. O mea o whetalai mai ai o ia I lona maniu mai I le lalunani. Manfasia atoa ma taulanga o e le whina ngalu iai. I was so near oil tea more.
Pa mai whai koe ono, o taulanga mō, ma taulanga mō anga sala, ua e le fia ia. O le vaina e tolu e mafu ai, ona whaalea ngaina taulanga o sauninga na mua. Ona ua a mata ona whaatino e le tangata Israelu, ma nā ona whaataunu. A ua le aise loto i lana taulanga. A tatou wawa ai, ona o whaiupui au mai whaiupui 5, mai whaiupui 6, mai whaiupui 7. O si mai e le tusi tala le salamo e whase fono, whaiupui 6 e o i le whaiupui 4. Mai o ifo i tatou te wawa ai ai, i whainga taulanga a tangata Israelu, wa nā ona au mai o le taulanga, a o le loto, wa mamao ma le atua. Amen. E isi te me whapena i tatou wa? Nā ona o mai e whataunu, a le loto, e mamao ma le whina ngalo le atua. O le mea lena whaalea ngai na, i le taulanga i le whenga inga tuai, ona ua au mai a latou taulanga, ai o latou loto, wa mamao ma le atua. So e wholo tusi le Isaia lona mtau ko mua. O Isaia o i o le profeta o le lapata inga, ia toi fōi tangata i le atua. Ai wha mai upula Isaia lona mtau ko mua. Isaiah chapter 1. And I want to talk here around the failure of the old sacrifice. Not only was the old sacrifice a shadow, not only was the old sacrifice unable to forgive, but it was reminded them of their guilt. But the third part here that we want to look at is that the old sacrifice, Jewish people and the Jewish culture started just giving their sacrifices, but their hearts were not for the Lord. Amen. They would come and offer their lamb and their bulls and just go through the process, go through the motion, but their heart was far away. And it's like us sometimes, right? Yeah. We would come and we would offer God and we would serve the body of Christ, but our hearts are so far away. Isaiah 1 verse 11 and verse 13. I just want to read these words from verse 11. To what purpose is the multitude of your sacrifices to me, says the Lord? I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or of lambs and of goats. Verse 13 reads this: Bring no more futile sacrifices. Incense is an abomination to me. The new moons, the Sabbaths, and the calling of the assemblies. I cannot endure iniquity and the sacred meeting. Se fai tau mai fai pu furuma le tasi ia. O loo whaapea mai nioa. Se a e lea ngā ia te a ua o tō tauranga e tele. Ua o fiu te tauranga mui e whai i ngā mui poa. Ma le lava o manu pepeti. O te le fia lava i toto o poa poa ta anoa. Mata mai ngā mui a toa ma o ti poa. Sūtoru. Aua nei tō toi au mai tauranga lea ngā. O mea manongi e mu e inosia lea ea. Ole mā sina whaia. Male sa pati, male tā laina o whaapotopotonga. O te le mawhaia lava. Ole a masala lava lea. Ole whaapotopotonga lava. So whawhai tau I fo whamamoli. O tō mā sina whaatoa aia. Ma o tō whaapotopotonga. E ino ai o roto. Ua whai lava ma mea ma mawhai a te ao. A au lai loa I tau awe. I tau tia I ona mawha upua lea tua a. E whai I lona nuu. Aisea, ua lātou au mai a lātou taulanga. Ua lātou whaatino a lātou taulanga. Ai whamai lea tua, a au lai loa I tau awe a o tau taulanga a. Aisea, ua mamao loto o tangata. Ma lo lātou atua. Ua nā ona whaatino. Ua nā ona whaatau nuu. Ai ole loto. That when we look at, read verse 14, it says, your new moons and your appointed feasts, the word of God to Isaiah says there that God says, my soul hates. They are trouble to me. I am weary of bearing them. This is God speaking to his people regarding their sacrifices. But that's why the old sacrifices failed.
because they started doing it externally. They do it just to follow procedure, but their hearts were not with the Lord. Tolu vaenga na tatou mata I le tai au le nei. I le whaalea ngā ina o taulanga na mua, na whaalea ngā ina o taulanga sa whaapea o na avea maata. Lua, le mafuanga na whaalea ngā ina I taulanga na mua ona sa whaamanatu ai la lātou anga sala. Tolu, le mafuanga na whaapea na whaalea ngā ina I taulanga I le sauninga mua ona ua avea e Israelu ma mea nā o na whaatau nuku. E se tangata ngai upua tā vita. I whai upua suma fitu o le salamo lava le nā lima suma tasi. Wha mai upua tā vita o upu fo ila ia o loo fina ngalo I aile atua. Wha mai tā vita o taulanga I le atua o lea o le loto momomo lea. Lea tuai e te lea inosia le loto momomo male nuti umoia. Le ale taulanga o le whenenga fau lea ua tatu iai o le taulanga o le loto. Le ale me whina ngalo iai le atua o le taulanga e whaia ma le loto. E le suia la le ma aina nā le atua a. E sila le atua kulau loto. Praise the Lord. That when we look and consider, well, what sacrifice does the Lord desire? He delights in the sacrifice that David reminds us in Psalms 51. In Psalm 51 verse 17, this is the words of David. This is that same prayer where he's saying, Lord, I have forsaken thee. Lord, I have done evil in your sight. But by verse 17, David says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Praise the Lord. Amen. That the sacrifice of the Lord still hasn't changed. It's about your heart. That when we gather together, that we come together and we consider our hearts before the Lord. That we don't just come to carry out church or play church, but that we come and that we gather and we say, Lord, consider my heart. Amen. Here's my sacrifice, and my sacrifice is a broken spirit. Praise the Lord. Amen. It's contrite. Contrite means that I'm just broken. Praise the Lord. Amen. So vainga la nai tolu tātou te vai o whaalea ngā ina taulanga o sauninga na mua. Sila e ifo a whamolmole I le whaipu e fitu a ngai le whaipu se fulu. A wā le whaipu e fitu a ngai se fulu o le a tātou wa ai I le taulanga la ua atoatoa. Nera tolu vainga o tātou matamatai whaalea ngā ina taulanga o sauninga mua ona o le ata ona e whaamanatu ai leanga sala, ona ua whaia na ona whaatau nuu. So we've now looked at the reasons why the old sacrifices fail. The reasons why they fail, number one, because it's just a shadow. Christ is the substance. Right? Two, the old sacrifices reminded them constantly, you're guilty. But now in the new covenant, those who believe and put their trust in Jesus Christ, we no longer face condemnation. We are no longer guilty of our sin. Yes, we make mistakes. Yes, we fall into the flesh. But we can confess our sins. Praise the Lord. And thirdly, the reason why the old system failed is because they only did it externally, right? They just came and just gave their blood, their offering and their sacrifice, but their hearts weren't in it. From verses 7 to 10, we are now going to look at the perfect sacrifice. Praise the Lord. And there's also 3 points that I want to bring here. We're going to do that in the next 10 minutes. Praise God. Amen. O le whaipu fitu, o lo maua I le vaina mua tātou te loa, o le taulanga ua atoatoa, o manatu mua, ona o le whina ngalo o le tua. Whamele whaipu fitu, ona o whaiane le tua, sila mai ia, o te alu atu e whaia lo whina ngalo, ua tu sia I le tu si tā ai. O upu ia le whaisalamo sa whapea ona tu sia, ai o upu e whaatatau I le Mesia. O upu e whaatatau I le Mesia leo lo tala noa le tu stala. Ai wha mai upu ana Mesia, lea tu ai sila mai ia o te alu atu
e whaia lo finangalo. Ai tangata ngā ifo le whai poe lima nai lunga ifo, whamai le whai unga le whai poe lima, a ua saunia e oe le tino mo au. So o lo tala noa le salamo lea, o lo si I tusi mai le tusi tala, mai le salamo le whengenga tuai, I ila na mata upu lea, I le manatu mua e loa I le atoatoa o Iesu Keriso, malana taulanga, o le manatu mua e loa le atoatoa le taulanga o Iesu Keriso. Aisea, ona o le fina ngalo lea, o le atua. Whamai upu o Iesu Keriso I le Ioane na se fuluma le wha, whai upu e tolu fuluma le tasi. Whamai upu o le ali I whaaula I ona so, o upu nea Iesu a o anga I atua I le sātau. Whamai whaapei ona poloa I mai foi o le tamaya te au, e whaapea lava ona o whaia. Le o langa atoa Iesu Keriso, a o iai o e lana misiona, I le o langa le nei, I le lalo langi le nei, ina ia whaatau nuu le fina ngalo o le tamā. Le mafua anga mua e ato atoa ai, le taulanga na saunia I Iesu Keriso, ona o le fina ngalo o le atua. Praise God. For me upo le tatalo a Iesu Keriso. Le ma reko na e se fuluma le wha. Ma le tato whai tau mai whaatasi. I upo ia a lo tato a li I whaola. Tato te loa ilo na loto. I le fina ngalo o lona tamā. O upo ia Iesu Keriso sa whapea ona tatalo a o a ngai atua ia I le sa tauru. Ma reko e fuluma le wha. Whai upo e tauru fuluma le ono. If we can switch our books over to Mark chapter 14, verse 36. And we're talking about the perfect sacrifice. And I want to make 3 points quickly before we end our sermon today. 3 points as to why Christ's sacrifice was perfect. Praise the Lord. We've already seen why the old sacrifices failed. But in verses 7 through to 10, we're going to see why Jesus Christ's sacrifice was perfect. And the first part that I want to bring up today is because it was the will of God. Christ was all about his Father's will. And in John 14:31, Jesus says these words, "As the Father gave me commandment, so I do." He was all about doing and committing to the commandments of the Father. And in Mark 14:36, we are going to read his words. And he is in the middle of agony. Why? He is praying to his Father because he is just before the cross. O upu ia Iesu sa tatalo ai, a o ia tilo I le sataro a. Le teimi o le luluti o na tinga, ai tatalo ai Iesu I upu nei. Tatu whai taula whai po tauru suma leono. Ia, ua whaapea atu, ava, lota mai. E te mawhaia e oe mea umalawa. Ia e ave e seina le ne ipu ia te au. Ai aua le whaia lo uloto. A o lo fina malo. O le loto atoa o le whaaula. O le mafua angai atoa ai masili sili eila na taulanga. Ona o Iesu Keriso na ia whaia le fina malo o le tamā. E o I le taimi o ona tinga. E o I le taimi na whaapea tu ai Iesu, whamai, ia e ave seina le ne ipu. Aisea, wa o ona tele, o tele ma whaia. Ai whamai a Iesu, ai aua le whaia lo loto, a o lo finana. Le loto le o le whaola, le mafua anga le na e ato o toa ai le taulanga a Iesu, ona ea, na ia whaatanu wina le finana o le atua. That we read there in verse 36, in English it says, and he said, Abba, Father. So he's crying out to his Father, right? And he says, all things are possible for you, Father. Take this cup away from me. What cup is he talking about? He's facing the cross. He knows that he's going to go through some excruciating pain because he is, in his deity form, he knows all things. But in his flesh, he realizes that this is going to be such a painful journey to the cross. But what does Jesus say? He says, take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but your will. Amen. That's why the sacrifice is perfect. Jesus was all about carrying out the Father's will, even to the point of death. Praise the Lord.
Mafuanga mo muale na sili ai le taulanga a Iesu Keriso. Ai sea na ia whaatau nuina le whina ngalo le tama. Ai aoi. What about us? Praise the Lord. Are we willing to live our lives sacrificially for the Lord? Are we willing to live our lives to do the will of God? Ai ata tōna tai auleni. Mo tatou loto, mo tatou mafofau, mo tatou wanganga, ina ia whaia le whina ngalo le tua. Amen. Ma na ia whaia o onga le au mai ia. A wao tatou wola e le mo tatou, a ia tatou wola ina ia whaia le whina ngalo o le atua. Lua, whamai whai poe valu e o le whai poe ipa. Ua mua na whitalai mai o manu whasia, o taulanga foi, ma taulanga mū, ma taulanga mo ang sala, ua e le whina ngalo iai, ma e le fia iai, o mea ia, ua whaia e tusa ma le tu la fono. Iwa, o na toe whitalai mai lea, le tuai, sila mai ia, o te alu atu e whaia lou whina ngalo. Ua ave e seina ai e ia, le mea na mua, ina ia whaatu ma wina o lona lua. Ka henga lona lua e sili ai, le taulanga pe atoatoa i le taulanga na saunia Iesu Keriso. Ona, o lana taulanga, sa whaapea ona sui ai le whenenga tuai. Praise the Lord, ah? Na lefa mai whaipuna e valu o taulanga i manufasia, o taulanga i taulanga mu, o taulanga mo anga sala. Whamai o mea ia, sa whātau nu wina vaenga ia, e tusa male tu la fono. O mea malala ia na whaia i lalo o le tu la fono. Ai whamai whaipo iwa, o na toi whitalai mai lea, lea tuwai, sila mai ia, o te alu atu e whaia, lou whina ngalo. Lea whina ngalo lea tua, ina ia mandiu Iesu Keriso. Ina ia whai o ia, mataulanga, atoatoa. Le mafua anga, lona lua, e sili ai le taulanga na whaia e Iesu Keriso. Ona, ua avea e sui ai le mea na mua. Praise the Lord. Nga naifa me whai pu muni, valaina muni whai pu eiva, ua ave e seina e ia le mea na mua, ina ia whaatau tuma winai o lona lua. Ale o tatou wolai. Me wha Samoa. Ale o tatou ai. Lua manuia tatou. Ona o manuia na wha manuia i lea tua ia Israelu. Lea o manuia i tatou. Ona e sea ua whaatu mawina lona lua. Ina ua ave e seina le mua. Mafuanga le na e atoatoa ai le taulanga na whaia e Iesu Keriso. Le wha me muta koe valu, alona whai koe suma tolu. O lana whetalainga lea, o le whea ngainga fou, ua tau tuwai ai e ia o le ua mua. O tau tuwai lea na mua. Uso mo tua whawhine, aua nei toi tato te pa i mea na mua. O whainga taulanga i mea na mua, o mea ua mawai, o mea ua tau tuwai. Ma nisi mea, e leo ni tato ni Israelu. O leo ua tato wola i lalo o le taulanga maea ma le taulanga atoatoa wa saunia i Iesu Keriso. Lea lai wha maamia le whai pueiva. Whamai wa ave e seina e ia le mena mua ina ia whaatu mauhina lona lua. Na tele o tātou Samoa tama whaia tātou ina ia whaatau nuu mea ia whamai ai le atua ia Israelu. Ai ia tātou i lo le nei o na hao au ina le awhionga pa ia le atua. Ina ia tātou mana malama ua tuua mena mua a ua whaatu mauina mea lona lua. Lalo lea, le taulanga lea atoatoa ia Iesu Keriso. Then when we look at the second reason why Christ gave the perfect sacrifice, the reason number one is because he did the will of God. Right to the point of death and beyond, he carried out the will of the Father. But two, I love the way it says there in verse 9. Two, the reason why his sacrifice is perfect is because it replaces the old sacrifice. It doesn't add to the old sacrifice. It doesn't refine the old sacrifice. No, it replaces it. Brand new. Jesus Christ's sacrifice is perfect because it replaces the old. When we read verse 8 and 9, previously saying sacrifice and offering, burnt offerings, offerings for sin, you did not desire nor had
pleasure in them, which are offered according to the law. So all of the burnt offerings, sin offerings, sacrifices, all of those offerings, all of those sacrifices were done according to the law, according to the old system. Amen. Verse 9 then says, then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that he may establish the second. Praise God. Amen. The second reason why Christ's sacrifice is superior, but why Christ's sacrifice is better, is because he has removed the first, that he may establish the second. The second is that we live under Christ. We live through Christ. As believers in the death and the resurrection of Jesus Christ, we therefore now have no condemnation. Why? Because we are in Jesus Christ. We are in that second part. We are in the new covenant under Jesus Christ. And we praise the Lord for that. In the third one, we see there in verse 10. For my purpose full. O le fina ngalo lea ua whaapa ia i nā ai I tātou I le tauranga I le tino o Iesu Keriso na whai whaatasi. E tolu mafuanga ua tātou waava ai. Mafuanga mua e atoatoa le tauranga na saunia Iesu Keriso ona o le fina ngalo o le tua. Na ia whai o le fina ngalo le tua. Lua, na tātou tala noa o le mafuanga lo na lua ina ua ave e sea le mea na mua. Ina ia whaatuma wina lona lua. Lela o tātou iai I le atoatoa o le taulanga na saunia Iesu Keriso. I lalo o Iesu Keriso. O tātou le toiola I sauninga na mua. That makes sense, Alaina lona tolu. Le mafuanga lona tolu. Ona, o le mariu po le taulanga na saunia e Iesu Keriso e a vea lea ma awala e whaapa iai nai I tātou. Praise the Lord. Amen. For my purpose full, ua wha pa iaina ai I tātou I le taulanga, I le tino o Iesu Keriso na whai whaatasi. Na mafuanga no na tolo o te whia au mai le tai au nei. Na mafuanga e whaapea o na atoatoa I le taulanga Iesu Keriso, o na o lana taulanga atoatoa ua wha pa iaina ai iau. Ua wha pa iaina ai oi. Oe le tangata tali tonu, hau le tangata tali tonu, ua whaapa iaina I tātou, ona o le taulanga atoatoa na whaia whaatasi. Le ale winga o le whaapa iaina, o le winga o le pule whaapa iaina, ina ia whaapea o na vavae ese ina mai mō le atua. O le whaapa iaina o le ola whaapa iaina, mō le atua. Wha mai mō mōrka nito, a lona mta koe ono, whai koe sfumatasi. For mai a ua ta ere o tō, a ua whaapa iaina o tō, a ua ta wami o tonu wina o tō I suafa o le rio Iesu, I le anganga foi o lo tātou atua. Vai inga nai tolu o le o langa whaolaina. Le no whaalongo wha mai na whesile engisi o tātou, o le o langa whaolaina, wha mai le upo le atua, wa ta ere o tō, wa whaapa iaina o tō. Lua, wa ta wami o tonu wina o tō. Tolu, ua whaapea o na tauami o tonu wina o tō I le suafa o le alii o Iesu. O le tangata whaolaina, o le tangata ua whaata eleina, ua tauami o tonu wina, ua whaapea o na whaapa iaina, ona o Iesu. Praise the Lord. O le te leia o le olanga whaolaina. Aisea, ona o le taulanga atoatoa na saunia e Iesu Keriso. Amen. So aso I whanau tusi le tusi whaita muli, mo mua te salonia ta koe wha. The third and final point that I wanted to bring today, the reason why Christ sacrifices the perfect sacrifice, number one, because his sacrifice was the will of God. Number two, that his sacrifice replaced the old system, what was first, so that it may establish, or he may establish, the second, the new covenant. But the third reason why Christ's sacrifice is perfect is because in his sacrifice, we have our sanctification. Praise God. And when we read there in, I read there in 1 Corinthians chapter 6, verse 11, it says there, but you were washed,
sanctified, justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. And when we think about our sanctification, again, that's not an English word that we use every day, but to understand the word sanctification, the reason why Christ's sacrifice is perfect, because we have our sanctification in that sacrifice. What does sanctification mean? Sanctification means to be set apart for God. Brothers and sisters, if you profess that you are a Christian, we are set apart. Amen. What does that mean? We're set apart from the world. We are made holy through his sacrifice unto the Lord. We are not of this world. Amen? Amen. And I know that might be some really deep thoughts, but I would encourage you, if you profess, if you say that you are a Christian, our sanctification is through his sacrifice. So his sacrifice is perfect because we have our setting apart from the world. That we have our being made holy unto a holy God. Amen. Our sanctification. And it says there in 1 Corinthians 6 verse 11, we were washed, we were sanctified, we were justified in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. That's why his sacrifice is perfect. Amen? Amen. And then in verse 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 and 4. Famele fa sa moa tato mfaitau fa atasi. Ia o le fina ngalo fo ile nei no le atua. Ia faa pa ia ina o tō. Ina ia faa mamau o tō male faita ama. Ia taitasi o tō mai loa o na fai o lana lava ipu. Male faa pa ia ina. Male tau le leia. Aititilo upuna Paulo a. Upuna Paulo e fai I le tangata taitasi. O le fina ngalo fo I le atua, ia whaapa ia ina o tō, ina ia whaama mao o tō, male whaitaanga. Ia taitasi o tō, o nei loa, o na whai, o lana, lava ipu, male whaapa ia ina, male tau le leia. Lona wina, e iei lau matawhai oi. E iei lau matawhai oi ele ka le sia. Ai ei fo I lau matawhai oi. O lau matawhai oi, ia taitasi, ma whaia o lana lava ipu. O le ale wingo le upu a Paulo le tala noma iei le ka le sia. Ina iei loe tātou o na ola whaapa ia ina. As simple as that. Yes. Praise God. And when we look at that 1 Thessalonians, and I love the way Paul speaks to the church here because he exhorts the church, he challenges the church, and he says to the church in verse 4 and verse 3 and verse 4, he says here, for this is the will of God, your sanctification. Praise the Lord. Amen. If you're asking, what's the will of God? The will of God is our sanctification. Praise the Lord. Our being set apart for him. What is the will of God for my life? It's us being holy. It's us being like God. Be holy because the Lord God is holy. Amen. And it says there in verse 3 that you should abstain from sexual immorality, for that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. And he uses sexual immorality there as the most highest of sins. It's like the most vile sin. But it encapsulates any sin, all sin. So it says there that we must abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own sanctification, his own vessel in sanctification and honor. And I just want to bring that verse to finish us off because there is a responsibility for you. Your own responsibility for you to take charge of your life. For me to take charge of my own life. For me to look at my own sanctification. And we know you don't have to live in guilt anymore, right? Amen. Praise the Lord. It's a leto e nofo I lalo o le whaasalanga. E leo toi ola tātou I whainga taulanga mua lea, e whaamanatu mai ai, lea tau sanga, ma lea tau sanga, o au o tangata na sala a. Ona la lea ua o tabitonu ia Iesu Keriso, e mawhai ai ona a, ona o wilo, wa atoatoa le taulanga a Iesu Keriso, lea ua mawai e a ulea, le whaa pa ia ina. Le ola, I le whaa. That I now live in a life of sanctification, number one, because it's God's will.
Praise the Lord. It's God's will. And I charge you today, be challenged. Amen? Amen. Be challenged that the word of the Lord is speaking to all of us today. Number one, 3 reasons why Christ's sacrifice is perfect. Number 1, it's the will of God. 2, Christ's sacrifice replaced the old sacrifice. And number 3, his sacrifice is our sanctification. Whai wina tatum ta pule nei tai au. E tolu vaenga i na tatou mata ai. Tolu vaenga o le taulanga lea o taulanga i o whaalea ngai na a. Vaenga muli o te fia wha o mai tatum ta upu. O le taulanga o atoatoa lea o saunia Iesu Keriso. E tolu fo i o na mafua anga na tatou wa ai ai momua. O no le taulanga na whaia e tusa ma le fina ngalo lea tua. Lua, ua whaapea o na ave e se ina ai le mea na mua. Ai whaatu mawina le mea lona lua. Leo tatou iai, leo tatou wola ai, i le saulotonga ona o Iesu Keriso. Tolu, o tatou ilo foi, e atoatoa le taulanga na saunia e Iesu Keriso. Ona ua whaapea ona maua i e tatou le ola whaapa i eina. Whamalosi le li iusa matua whaafine. Amen? Kana ele Eperu se furu lea o le fina ngalo lea ua whaapa i eina ai tatou i le taulanga. I le tino o Iesu Keriso na whai whaatasi. Final verse of our sermon today, Hebrews 10, chapter 10. Well done, we made it to the end. But it says there, Hebrews 10 verse 10, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Christ once and for all. Let us stand. Kato tula i mai, mo le whae ringa le tatou mawhutanga i le nei tai au. Tatou tatalo. Whaftai tele lo mātou atua. Ona o lau upu. Ua lui tau rina ai iau. Lau whaalongo. I le taulanga. Ua atoatoa. Na saunia e Iesu Keriso. Tamā. Ina ia whaia lo fina ngalu. Ina ia whaatu mawina le lona lua. Ma ia maua i au le ola whaapa i aina. Tamā. O lau te tau. Ia o wola mo oi. Ia o tu mau pea ia te oi. Masavali. Mataulai. Le whaaola o Iesu Keriso. Aftai ono lau upu. Vi ia oe whaavavau. Whaavavau lava. Amen ma amen. Amen. Thank you, Lord. We bless your name. We thank you for the power of your word. We thank you for the brethren that are here. We thank you that you will continue to bless them, encourage them, challenge them in the things of you. Lord, may we continue to live sanctified lives. Lord, that not in our own strength, but the fact that we now have the perfect sacrifice through Jesus Christ, through his death and his resurrection. So we therefore praise God. In Jesus' name we pray. Amen. Tato lala mai lalo whaftai te lava ono Iesu. Amen. Tu ia ki tato tamā, le ni tai au.